1936-жылы ушул борборубузда бүткүл Кыргызстандын өнөрпоздорунун чоң жыйыны болуп калат. Ошол жыйынга Таластан Алымкул Сөнбаев атабыз 2 күн кеч келип калат. Келсе баягы эски театрда эл толтура дейт. Калыстар тобу отуруп алып, улам бирден өнөрпоздордун ырын угуп, күүсүн угуп, көңүлүнө жагып купулуна толгондорун ошо жылкы ачылган Токтогул атындагы филармонияга артист кылып алып калып аткан экен дейт. Бир убакта Алымкул төкмө келди деп эл айтып калды дейт. Келсе сахнага чыксын да эл менен учурашып ырдасын деп калыстар тобу айттырып жиберген экен. Ошондо Алымкул Сөнбаев атабыз сахнага чыгып эл менен учурашып турган жер экен. Толук акындар, мындан албан акын бар. Комузчу бар, ырчы бар, кубулжуган үн менен, коңгуру добуш күү менен, кубантып элди турчулар, күлкүнүң элге салчулар. Тобуңаң айтам саламда, залда олтурган калың элде чогуңаң айтам саламда. Келипсиздер шайырлар, кең Фрунзе шаарына, кадыр менен келдиңер, кабар жетип барыңа. Сапар келип атая, саламдашпай каламба, бактылуу элдин шайырда барыңа айтам саламда. Халык менен Осмонкул катарлашымдай замандаш, кучакташып бир көскөндө курбуну кургу таба албас. Курдаштарымдай аманба, силерге кубанып айтам салам дей. Деп Алымкул атабыз ырдап бүткөндө залдын ичинен узун бойлуу кара тору киши тура калып эле мени көздөй ырдап кирди дейт. Бул ким болду экен деп карап отурсам, кадимки Каражаак акын аталган Калык Акиев атабыз экен. Ошондо Калык атабыздын Алымкул атабызга ырдап турган жери. Кабарың угамме төкмө деп, халкыңдан кабар де көп келет. Хат жиберсем келбейсиң, халык жүрөтең өпкөлөп. Атагың угамме төкмө деп, айлыңдан кабар де көп келет. Хат жиберсем келбейсиң, Алымкул агаң бир жүрөтең өпкөлөп. Алымкул жаңылдан айтып өттүңе саламда, кечигиба келдиң абыдан, кеч уктуң буңе кабарда. Кылчакта үйдөңө жаттыңбы, кыялбай катын не балаңда. Алыс экени деп уккам, тигиң алай кулейлеге баткенде. Алар делеңге кечикпей, Алымкул сенден не баткелде. Чаткалдар толуп келдиңге кечикпей, тоо башындаң жаткандар. Келдиң бүгүнне жаңыдан, кечигип калдың абыдан. Акынсың келдиң аралап, акты көтүңгө таныган. Кеп салып элгенге түшүндүр, кечигип келгенде жайыңан. Карыш турган таластан, кандай болуп кечиктиң, ушун элең айтчың Алымкул. Бүгүн бир олтурган элдиң эшитсин. Деп Калык атабыз ырдап бүткөндө Алымкул атабыз ичимен ойлонуп калдым дейт. Кой кечиккен жөн жайын айтып ырдап бербесем, улам бир эле суроо берип ырдай бере турган дейт. Ошондо акеме кайрылып Алымкул атамдын ырдап турган жери экен. Самга кебилерсиң, бу менин кырсык чыгып жолума. Кызыл желек көтөрүп жүрүчүң элем колума. Жерге түштүң ой желегим, жаркыраган желекти да жашырбай кантип келемин. Чыга албай үйдө жатканым, чымчыгым ушту чынардан. Артынан куусам жеткирбей, ашып кетти кыраңдан. Кулунуң качты желеден, андай кырсык болбосо да алдыда келчү мен элем. Талпындым эле жетсем деп, таба албай калдым айламда.
Taqdırdın jolu taygalaqta talaşa turgan şay barba. Balamdı berip esine başıma tuman aylanda. Koyluğunun oygu jet albay Haken oşençiva jolume baylandı. Деп Алымкул атабызырда бүткөндө кадимки океан акын аталган Осмонкул Бөлөбалаев атабыз Алымкул атабызга бир чети көңүл айтып, бир чети кайрат айтып ырдап турган жер экен дейт. Жайыңды гана айтың Алымкул Жаңы келіп таластан чынарынан бөлініп чымчығың екен адашқан Чырпықсын сасынсын деп чынараман тұрсын деп Чынындан ұшыл қиын кеп өлгөнді туылған жеңет деп Башынан далай иш өтіп байыр қылар айтқан кеп Ажырапсың Алымкулың артын берсін баланын ая жуыл төрөсө 5-6 кемпір чоғылып бешике салып бөлөсөң ай тигендей жарқырап açылып қалат қабағың Атын замир қойып зандағы тапқан баланын амалы кетіп өлімден атадан бала бөлінген Чымчығың екен Алымкул аны чыгарыба қойғын көңілден Деп Осмонкул атабызырда бүткөндө баягы залкараталарыбыз бир чет учурашып, бир чети көңүл айтып, аңгемелешип туруп калдык дейт. Аңгыча ар жакта 3-4 өңчөй аксакалдарды көрбөй дагы учурашпай да калган экенмин дейт. Алардын ичинде Бекназар, Ниязалы, кадимки Шапак Манасчы, эң негизгиси алардын ичинде кадимки Барпакын отурган экен дейт. Барпак сакал мен учурашпай калганыма таарына түштү окшойт. Комузу жогурдайт экен. Таягын таянып алып эле мени көздөй каптап ырдап турган жери дейт. Алымкул чырагым аман болsun чынарың Уақыт жетіп күн бүтіп учкан экен тынарың Өзүң деле баласың өкүнүп тартпаң убайын Көпүрөңө Алымкул көлгө кеткен турбайбы Көк шуңкарың айланып чөлгө кеткен турбайбы Жета таң барып тынч алган жерге кеткен турбайбы Бор бүтүн баш эсен болгон эмес адамда Айтканыңга туңгулду аралаштырып саламга Каза шуңкар жемжесе канатынганга тийгиспейт Кайраты бар элдер көп кайгысын элге билгиспейт Эки агайың кишинин бири кедей бири бай Эки жили кетчесең бири каргыш бири май Жанашаң экиң өзөндүн бири токой бири сай Жашыба жаман адамчаң көкөм жаратылышың ушундай Тигиң Осмонкул менен калыкты оозуңаң алдыңда Отурган 4-5 чалбарбыз бизди унутуп калдыңда Ниязалы Бекназар Шапак турат алдыңда Кече топ жыйында көргөндө мага токтогул айткан саламда Тоготподуң коңагаңды калкастында кадырлап Калмырзаң айткан саламды карып калган чагымда Капа кылдың коңагаңды Кече көлүк өмүр өчүрүп көп турган чагымда Көрүнгөндүң кыздарын өп турган чагымда Перизаттардын тобуна барып турган чагымда Белегиме бетарча алып турган чагымда Барып деген мен элем балдар мен кимден кемелем Түндүк түштүк кыргыздын түзүктөрүнө теңелем Калык эним сен айтчы кайсакындардан кемелем Аркан жыянырчыңдын алдыңкысына теңелем Качуучу куштай убагым кааласаң балдар кезинде кадырымды сурагын Карганда түшөт оюңа кайгы санаң узун жол Заманың келди тилеген сайраган балдар аман бол Эстүү болсо балдарың эркелетет карганың Эси жок болсо балдарың эсептен чыгып калганың Эртеби кечпи ким билет эчкиникиндей жаш калды Кача турган куш делең үкөм карай берет оң асманды Деп барып атабызырда бүткөндө Алымкул атабыз барып атабыздан кечирим сурап ырдап турган жери дейт. Geçirip koy barpıki getirgen gemçil gününü Aksakaldar geçirgen Alımkul bugün gününü Alıp ketmey içinge aytkan jakşı müdünü Sakınaga çıkkanda salam sanga bölündü Saltanatlı çoң жыйын залдағы көңіл
көрүндü айта албадым сүрдөнүp аркы терки жөнүмдü халық чымчып өткөндü кара тер баштан төгүлдü кечигип артта келгенге айтпай тилем баланы амалсыздан козгодум айтайын деген оюмдан даңадашып калдым окшодум барынанга тоңурунду барпы кезеним токмогум балапанына кайгырып баш ооруган мен капа алым кул басып келбейт деп ага деп салам бербейт деп ал жөнүндө сен капа өтүнөм ага кечирген бүгүн экөөбүз бирдей тең капей деп алым кулатабыз ырдап бүтүп баягы аксакалдар менен бир чет учурашып бир чети кечирим сурап бир чети көңүл айтып аңгемелешип туруп калдык дейт. Аңгыча дуу деп эле экиге бөлүнүп ортосунан бир киши чыга келип эле биз түгөстөй ырдап кирди дейт. Бул ким болду экен деп карап отурсам кадимки залкар куудул Шаршен атабыз экен. Шаршенди куудул деп укчу элем көрсө кадыресе акындыгы бар экен дейт. Ошондо Шаршен атабыз баягы барып аксакалдарга залкарларга учурашып ырдап турган жер экен. Айтқандар айтып салаба, менде яңқылыр құры қалаба, чоғылышта жиынды, чоң жұрғылыр салабы, мендей чобырлар жетпей қалаба. Азыр көріп таныдым, мұндан атақты бар пыңағана, термечіктің баласы мен Шаршен деген ақынмын, ұлы кичүң елменен ұшырашып жатырмын, бап кемең айтам саламды, сенің бала чақаң аман ба, ал кемең айтам саламды, айылың бүтін аман ба, көбеле жерден ырдады, менің көбейбей қойдың ырларым, арғайсы жерден ырдадым, арбубай қойдың ырларым, ырчылығың бар бекен, бапыке бүгін сындағын, Осмон құлға сындатсам ырчемесің сен деді, ақын болбай жерге кер, айлыңа кете бер деді, ұйқашпайды екен ырларың, ұялбай қанчы ырдадың, ақын сендей болуы, сақ оқшоғын жүндінің ақын деген оңуы, деп тілдедің Осмон құл, көңілімді қалтырып, көп тілдедің Осмон құл деги жаман екен Осмон құл, айтарыма келгенде мен айтып қоя бергенде, ырдарыма келгенде мен ырдап қоя бергенде, ұшындайға ту сабалайым, ұққан елді таңғалтып ырдан ұйқашына да қарабайым, бозо құрлыр қоңырдағам, бол жолсыз ақын екен деп маға бозо беріп сыйлаған, халық ақын жақтырған, бұрымыңда мықты деп бұр қалбай қатқырған, қошоқың апам мықтеле, атам марқұм өлгендің ал қошоқчу болып шықтеле, анданып ма келді, көрген білген айылда маға көп кемпірлер ба берді, Балер Ахмат Шаршен деп маға бай бичелер ба берді, қалқаралап көп жүрем, мен қалықтай болсам деп жүрем, чоғылышта көп жүрем, чоңырчы болсам деп жүрем, қайрылып шаққа қонам ба, бапыке қалықтай ақын болам ба, ойланып айтшың ақсақал, айтышсам Осмон құлды соғандың ой. Деп Шаршен атабыз ырдап бүткөндө эл дуу деп эле күлүп калды. Аталарыбыздын, залкарларыбыздын биринчи жолугушуусу башы жанагындай кайгылуу башталып, аягы Шакемдин шаңдуу күлкүсү менен бүткөн экен.